Hello. Hello, 1, 2, 3, Sadale. Are issue require basically Junganing share. Are Nishina last other clergy young lager, Matansang Jitla, ring passing. So, thank you very much to the choir, to the students, and also to the teaching staff. We are so happy. It's really good to see all of you. And also, Susan, thank you for coming and sharing your story. A little bit of complaining. Now it's my time. Now I would like to thank you because instead of choosing to be in Thailand, you choose to follow my footsteps and come here with me to be with my people. So thank you very much. Ari ngachin hili very tui gospel share saluda TNBTA executive kala program committee na kasang jiwang remi tui da I tumnik chunga nishe Ari hilirang room gaya association matiwi kernal ping kathana ping churches we gdong we pastors missionaries home missionary Sunday school ujasa salapai our associate pastor jimang majila hili bible damda khle theologians jang laga our ram hili pamda khle ya every issue Marou Baptist church we pastor kala aprebu ashi family kala ashi board of chicken the tum sai korali iwring pasalam kala iprewu ring pasalam hi remi twiga mingai ka khanyeli vrevra jili ikchung khanishe iwi mirinli DBDA conference si ajukum hina ka khanyene ina ajakum surapungli khawa china mirinli first ne idram bakili ngni la khoina sangda mapam ne iwa class 6 when Shillong li rakai Shillong when raka laga Delhi li bapam Delhi when Dehradun when Bangalore when Thailand chathunga achakum hi ungapam ne the hi kya ka ring pha cha itumi khaga jipi ring pha khaga jip na jis hangui laga ila next time atam phaluga rafra kaji hi I kuju commitment le kiwang jika I vrevra odram ngthra jika I wi khongnai kala I wi sot na wi fellowship meaning cha achu hi I wi fellowship atam na ta I phaning laga kharane next li la rafra nala next limba ka shuralo te reme thue da hi ta da hangai I prevu ini hi aya hi I sot bak la first time ni wo jena isili whatsapp group li lang han man ngso na khani lang han man ga kharane issue is sot bak we bam khamatha hi I prevu ini bike na jang ini wi speed ena chatlaga 35 kilometers per hour ena changa ena jang laga jang ini na view hi ngashan laga ya ka khamatha athang la thodak ipung matili thui jine wo drone chimik sunrise si kap khireda ina drone ji yang jina oh no rom hi ba kyo ka tek ma te le khare ji ka thing rong ka chung le fu de le dai sang lak khay pam la mo ni ping ji ka ka thot thak isi conference rang da pung mati ma khali whatsapp ko hai de man mu lak la ji ka de de man mu lak la ka chi chao department ni jang Prevrali mening singim la iring pak zangkade in 2020 21 atamli covid with pandemic we atamli itum katong hi itum physical or work office shut down side the iwi social media singai the iwi chu khang jone na in online aina bible class khide chumli jang chili kadam now hi chaga shiga sign up sa jini chili iwi hi international bible study ni hili ari UK we na la zange ari United States we na la Germany we na la Taiwan we na la Malaysia kala Thailand plus India we la apam kuchungen jang Delhi Chennai Mumbai ari Imphal Ukhrul Kohima Dimapur apam kuchungen zeng jene ka thara sam na ayaji issue ka than aga Ashok Phungsok hi achan Phungsok hi na Worchihan il nu Bible study li zang de ayarang han ji kya karing phado 2020 21 li jak matheng rok la ina YouTube wi khang jon khui la I group Bible study group khan I thumi kum ag Bible study sa ji de Corinthians look Old Testament ni survey sa ji de hi chang sa ji ring ka pha ji jang sak mai ina ka thai ji
ring phak Zingkhai de asli da da ra la ga ili ishi TNBTA na Bible verse ayi tu kui sa da kami hi awi atau uja issue kaping nam thalai na pam here First Timothy chapter 1 we verse 18 and 19 ili midale kala in a general topic wa mami mane in a topic hi fighting the good fight ka power right in a topic hi in a shem khoi khai ne in a hi khiwang ka pang khala jika achu hili ka chipda khale ping hi wa icham cham lak hai ni maning mani wa ari passage kani hili ka sang hi thada chang calling khale ni mang de in a gen it to me right really sang da khale ne gen fighting the good fight kachui tu kui topic ene in hi iwi sermon hi prepare sai re kan chimma ba jaw la ga ara hi li aya aina achi in hi ra ga pam hi imi ka chung khali indirect sai ma tai la ga na ari ka tam naw ping hi li to atum ne ka tong na question khang ngali ba youtube ni thoi kan na khiwa tha khala kan han se ri jin so ina iwi sermon chi ka tok ga aya jin ma chu khil ga athang thom chu ka tha ga ne athum da dal mi ka chung na la question han ngai de le ra iwi ministry iwi background jang iwi background ga thai la iwi ili ka thai ko chi iwi part of my sermon ni go chen in the background ni de ga hang chi ra in the khiwa tha khala ka Thailand li awi hili la bible ka tam naw jang le ong su naw ga international ministry la tik thawi se ya sa khala ta in tik thawi tyo me la hang ra la ga ashe ma issue passage kani First Timothy chapter 1 verse 18 and 19 chili ni heu la ga thaklai na kupsang vai saw re in 2024 sorry 2014 li in a Bangalore li Psych seminary li yui master khui la ga ili Thailand Youth for Christ pasina issue li ralu la ga itum otsak room sa da ili invite sao de yui final year ka tam chan jena iwa yui exam kup la ga ram lamung la direct Thailand ba hai ne jena in Thailand ni ka mi 2014 to 2022 i 2022 last partly impressively in the thanung ra hi plan la ya i sim shem ga hai ne ha chen 8 years hi Thailand Youth for Christ ministry sai the nathum na thai ngai han ngai Thailand ni ka chi ka tha pam khala tang han chena Thailand ni open sat la kai country ni wo it's not like India open sala kai country ne itu ma pachali la kerol la jate no problem Varawi Paujila, itum na kamawali la hashok pai. It's an open country. But there's a catch. Hili problema ka lewa. China good news. Ka bad news ba na ba? Atum mihi reluctance hana visitala. They will listen. May na bin na hang ka jere. Sila bin na ka. That's But that doesn't mean they are okay. Varawi tui hashok. Gana. Kiwang tum na makhang che. The question ka sa tharan. I now the rat now de. Kiwang kung mang che si kiwang varawi tui hi atumna. Na khui sang tu. Kiwang saklagaw convert ka sai tharan. Atum mi ping hi ba. Thai ena atumi culture, plus religion in the links ha jine wa. Buddhist Thailand ni Buddhist country ni. China atumi therma ena atumi culture nashan ni in the links ha jine. China mi ba china awi therma nga che ra jika ahi awi culture lang nga che ki china. China challenges tala. Awi kasai kasak awi kasan ka chon awi khung khaba ka tong hi nga teawra china atum chi khang nga che ji sakla kai unless God does the miracle. Itu mikamo effort lewa sakla kai. It's an open country ka sakla kai. Kakani li Thailand ni population ni jang achukumi statistic ni ka 71 million Thailand with population ni okthili rank li 20 li jang da khle ni to okthili jik than kha India li ngai ka teu ji de India with country state ping example Madhya Pradesh Rajasthan Uttar Pradesh atum na chung khame de Thailand with country population ni jang kha salela itun othumi thermo overview kheng tharan Buddhism in the main side 93% in a Buddhist level.
93 jiwi next Islam hina 5% generatum vereshi Christian with population hina kikla jiga 1.13 sharuli apa aka ga point thada ko thumang je ne wa now o the ji phone da thagaji atom chikli lekhle jika atom la vereshi Thailand vereshi he tribal spring mang ne wa northern Thailand ni khalai jengrai mi hong song chibakli khalai mang jin vereshi sa ga so kuchunga more than 98% và arila ministry sa vai apong lai dak le itum hiu wang sia sa in a Bangkok li ki ministry sa kla jika ina tang ha Thailand youth for Christ li sai kha ui main focus ministry na khni evangelism and discipleship evangelism hina mavre shipping le itum na kali sa wakla jaka I university school colleges atumi campus li vai jang atum ling sot na wa sa khui or train station shopping malls football ministry jang football rung laga team sem kul ga sot na sa kul ga jang or muay thai tam go ma sa pa pa lo muay thai in ga sa in free english muay thai wi ma master ba ji tam sai ne english Thailand english nom du thai tu mo jena thum tam ngai jit lo jena in la ali thak nei li muay thai tam ji thai lo jena pung aga in a shi chim li pung aga muay thai tam in a pung aga ali english tam ji thai thada laga in english tam se ta tharan in a ki shi jin bible wi khar jan bible vocabulary shi chin laga thada sai the ji ministry ne ja Genesis hili in laga thada ali wasam phangla jika international school isang ka phang ne atang khang da ahi school oja ne English teacher ka in a Bangkok Christian International School kajisli ila jili Bible study discipleship ju international students bingli ba khui milga ini theng rok laga thada ungda khai ne ja so 8 years Silipam laga ajakum 2022 sorry 2023 we atwan we December we chili ini hi iramli ung haine so are ini ki sadale ini we plan na achukum na chingun na hi iram huili village li paisa laga chili ministry sarata chiwi commitment leidale siyasa ma mandale natum la siyasa ngjon milo ini na ramli ki ministry sarla jiga aru iramui BYS iramui yawan ngala bijli collaborate salaga every weekend hi Bible study sadale every weekend chila church limnim go ralo machiman ini na vai yawan ngala shim jili itum kotong da ajuwa hibashi tangni saga next na shi tangni da yawan ngala ji kotong khul ka sadak ne weekend ministry ka khani ni ini hi widow ministry just neglect salak ga hai remain now ministry chungdala khang jon maning ka they need the fellowship and they want someone to listen to their stories atumni khrajan hang wai da hijib khami atumni maza da little khani lo sang ne kup kai ne wo so ini sada ministry sada le ini we plan na arila Susan was school teacher ne well trained ne tena anala school teachers itum na le khala thada alila hopai ana nutum uja ping le train ra sai bai ja the ini in the youth ministry kala church thada involved sada le ajon hang April we 14 last Sunday hi anyway anniversary ni 8 years anniversary ka so remai now akana harbu shikavam laga rara sa ji jang ini anniversary in the kibana mathe ma da le re ka so ko mi ji cha do ra da le wo fen phaning ku ini na sadak le hi brevra na chan mi da le ji ma jut sa ku laga ring phala ge isu aji oja so mi hi ini li an sak jam mi ji ni wo da oja le la ga chung ga ni she la ga azu la ga thai ga song ga phang hi la ja fighting the good fight kapha right khanger kachine wo 1 Timothy chapter 1 verse 18 and 19 chima warang laga ina nathumli message aga pa chi thaingai
in a Bangkok li later laga 2017-18 li shinau aga li in English tam jithe laga vare varawe pau ha shok je laga aji open thau de jing ka khani ba sa laga susan ini na ali daga ini wisimil invite sa laga aji last year vare varali oh ila ji shuli quiz ngau kwe chena ini na bible la lomi laga church la thanwa jide laga 2019 hi ala aram ung ga ne ja laga acha kumui new year ili hita the message kharan hi itumna pa sai laga timothy wi ji bare message hi ane hita khbi ne ile english perfect meaning ne kha happy new year my niece want to know about jesus and next february she will study baptism class 4 times with her mother my older sister and she said she will go to church with me she wants to change religion but she needs time she said I thank you very much because you made me new Jesus. I'm at China at my hometown with my family. Happy New Year to you and Susan. John Thang New Yearly Pao He Sang Kapang. After 4 years, in the 2017-18 ministry side, Ivaram like Hola, Nglabu Bahina. Nana ili flavor Jishu Christ introduce Hamil Ganani Pagan Sakviva. Achu Isha John Kala awi naung la vela baptism khayara da le dale nali kuchung kan ni happy new year in a hi ki ma hangla jika issue is first timothy 1 hi yang than than Paul aina timothy relationship la ji hi ni wo in sina ba li off foi in relationship ka thadala ana ara you disciple one kai dala ima khale thanan la ana a khong dam thanan ne chirang nang ung ji de ili ya isa sim khuna ka thada hang sa ni kla after 4 years asa chon la really shishu itum breshi sauro chi de le oi naung ra wala sauro chi de le vra ya mate na mala itum ba in my time no you ni ari ni kya ka chi thai ra report ji la vra ba mchi thamal mo awi adam aina salamo pona timothy li kahang ne wo pona timothy li ina mayor timothy Nui maramli hang hai maran tui chiwi athishu da nin khami hi nali horsang khamina nana mathama da ngrer pai khawai tui ping chi rai sari sada sijindu kala nui shikasang aina mashun makhui chi tharcha aina haipara kachi kathana mashun makhui chi mangna sang thu da athum isikasang chi arema ngasang sak haira kiwang pon timothy li thada hang se pau iwi naw mira nali nin khamina ta khiwa hang se pau itu mi khiang tharan itu mi context si khiang tharan Acts chapter 16 verse 1 to 5 ni later po ina sailasi atu mi second missionary journey Europe li khaba tharan Lystra go abam atu present day Turkey li ni chi khaba dam tharan Timothy kala avu Eunice kala awi ayi Leos asili basam bang laga thaiji laga asili jili homche sa laga pona Timothy li bagde tharan hush nabahi vrenang yur mi dale nabahi tamchilai phaire nabahi naso paire nabahi iwe ministry partner sa paire ta bak pang ko phide vreshi sim khole verse 18 li kahanda da na will create maran mi ga haiji jidale de achu hilipam dakle ichum hi hilipam dakle hi 95% ministry calling lel ka khan ki atamli prophecy ji hangsok la mathem ne ka ma shelak la na sabu na saba na ni de le ka na ma pharang de le ka sia sami de le inaw hi rai ka vre lu ram ne thngai awi isi li pam ne kle ucharam tar abu na awu ahi ministry zaga da ka ni maning mate abu na sia sami le ka nje ka khoi dai vre vrawi prophecy maranti ngan ga khamiji hilipam da klen kum saikora izang zang da itum hi vre vrana re da theping ka kasat mi ka ji ra ka sung same church aji hi pon timothy li khang da so in the question sao ge re mi twitter ishi wi TNBTA wi kala church wi ka than pe na pol tha da nui protichi aka nana bi akali i mangla wi naw ma yera
Now abu the hogshap mle sarato. Ichi question sangai. Because there has to be pass on the light. Itu mi kohorki pass on sagi jinyo. Maninga. It's just one generation. And that's it. Karena apa? Na poli thada kashir kashap mle sara. Same question. Ni joining ledak le yawan ngalapin. Theology damdak leibing. Ministry jang the therapy. Yang pangsha bedak lebing. Na Timothy thada. Timothy li chapter Acts chapter 16 verse 1 to 5 king daran. Listra ina iconium niping na ali mathala na yangai jide. People talk very well about him. Accountability kale. Chitsang da bai. Now bai kan matha shop ra. Now bai jihan bai. Now bai in the church ane nyakra yangra. Jihan gishap ni malera. Who is Timothy among us? That's my challenge. Who is Timothy? And who is Paul among us? Currently. Question is, kanini wang right? Paul la kiwang kashir kashap. Ana nguni laga Timothy wi Pauling ji ana thai. Kala ana kring kharak thai. Ana second missionary journey gazat adami le thai. I will deliver my son jide. Ini now mayera jide. It's in Philemon with chapter 1 with verse 1 ka patharan leba. You will co-worker or fellow worker the Timothy li jinde. Or it's in the 1 Corinthians chapter 1 with verse 4 1 Corinthians chapter 4 with verse 17 kiang karan. Paul representative the jinde. Paul and Timothy with relationship je. Co-worker jang what's room ma jang my fellow worker, my representative. Paul makabataran ali jihan laga na walo imukut inta pagshap niwo. And here my son. Issue lungli chikta relationship khalai malay sarato. Question sangai. Malay ka khalai kitakar khain. Because knowing next generation ni nali kashin ni malay ka arema. Jang arema ne. Paul na Timothy li kiwang kashir. Verse 18 li king daran. To go for the battle and to have a good fight. Actually, itu ministry li sangdak le, pastoral ministry no, Sunday school ministry no, teaching ministry, jang, healing ministry, awi academically no, lari ketambing ministry apong ngateng ngate kle challenges le sere, kachi chao challenges le sere, and everyone has their own battle. Kachi chao rai kre, jang, kachili kathada rai ji sarakla the. King Dharan, verse 19 ni, Paul hangdale. How do you fight and how do you face the battle? Verse 19, there are two components. Kani na nui tao mai sa laga jang, nui engine, nui agap, kala nui tao sa laga, ngaralo jitale. What are those two? Karesada faith, holding on to faith, kasang. And secondly, having a good conscience. Kapa ningjuk, mashun wi ningjuk, ji zenglo ji de le de. Kapa ningjuk kala sit kasang. Kani ji na components. Nana rai jing re ji ka kani ji ta ka de. Well, same. Timothy hi ari Ephesus church li pastor sal ga pam dak le ko. Ja, jiti ka kapik sane. Same Nibajina, same church kapi. Ephesians chapter 6. He Timothy with church ko. Jilila chapter 6 with verse 10 to 18 li. It's very well known. The armor of God. Jili ka handala. Right sari sarajika. Hey church ping. Hey worshiping. Na tumne kisang yi. Na tumne kathada. Makapajili you shepherd kathada ngaraya jika. Have the belt of truth. The belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of gospel, the shield of faith, and the helmet of salvation, and the sword of the spirit. This is the armor of God. Same audience li kagapi chiti niyo.
Polna hili kahang nana shit kasang kala machine makui chi ina salo ina machine sorry shit kasang we pong ina ketyo ke emphasis sangai shit kasang ina itum mi kamoi kala matai lagin itum very shiwi lifeline ni shit kasang ni ketyo ke shida khaleo da tai bam bam mai shit kasang bang mai malung bang mai leke shimatai mai wat sangai mai shit kasang ketyo ke shida ngachang jat mai ka shri jung mai dara. It is our lifeline. Atunna hita the hang kethiam akan hita the kapihai le. Faith is always but one generation from extinction. Sit kasang hiwa pot angali ngachang shapa jidai. Hili itum church history we kerajaan king tharan Antioch jang Antioch says the first church to send missionaries. Itum apostolic era liva hina main capital city sala kapamde Antioch church. Hikali Syria, present day country Syria, or Alexandria of Egypt, Clement of Alexandria, Egypt li khalai, tada scholar themla kahai, Clement of Alexandria hina, itumi Jew meaning la ayawi brashi kasale, impact salak kahaya mi akhane, ana Egypt li minister kasa, achu Syria ina Egypt hikar hata leibale. First century le hing thado mang lao wat thal ke pam da khale go achu ke thada le de le Muslim countries or the first council of Nicaea itu na achu Indian de council conference kale thada Nicaea li kathani wo jina kali sagla jiga Bithynia ne kali modern day Turkey or John are Jesus Christ we sakang ngi Jesus na le ke sheba da awi sakang ngi John we sakang ngi Polycarp kabu historian ding na thaise Polycarp in kali ministry sa ana awi Smyrna itun Revelation chapter 2 li Smyrna li ka PhD ki Polycarp na yang sang church ni wa mi ka tong na yang ga la ka achu Smyrna church kali lai Turkey. Likewise Constantinople apostolic period ko pai laga around 330 80 somewhere jang jingkum sakni sak tum kan de laga Vreshui Christendom Vreshui capital kita Constantinople te Sikalita modern day Turkey Smyrna Bithynia Constantinople Turkey le sere achi ka hada le der itum Vreshui pau pa sok pai le le fleet itum shit kasang extinct sa pai de kle same likewise itumi context le yang ka itumi Tangkhul Manipur liver hi isi ukrul hi mother church jang how go poka shit kasang how go poka ngayunga itumi ka to na reference ga ukrul William Bedeque the reference sa sere but if we are not careful itum extinct sa by chance le thau mai je ma shar maron la akhali batang hai ga khang mi atam ra ki chite 2019 li Susan 2018 li Susan ini Scotland vai awo ena William Bedeque ram ja itu mo ning liver iwa igen barahi interest alage John Knox kaji I ava Presbyterian we kala kathana akane kala we Scottish Reformation we kathana mi akane wo iwa ali interest ai mun in a Bible college lete lelka almaram ni tamje Susan ini Scotland mari the first thing that comes to mind we should go to Edinburgh Kurang William Pettigrew cha John Knox get it for bingji bai ngai khamatharan ka ba thai itumli vareshi we gospel khina khamia 18th 19th century he Scotland wang nim ne kho all most of the European countries Italy Spain Germany Portugal da katong hi emphasis missionly emphasis ka sana wa ko hora sala ka kaina 2018 li khamatharan Edinburgh hi ta khale ashu statistic nganalo atheist mavreshi nangla vreleida kasit da sangaping atheist 60% Christianity 33% and Muslim 3% just one century
Singkum shakli yak ni accept. Europe almost 100% Brexit, especially United Kingdom. King James Version, England translate sakang sakda. Ko ni ka pam atu mun flag la close to zang dak ni de. 这个啥了个60% atheists. Versi 33% mang le ni de. Are reverse migration, reverse mission in da hari. Itu mana jili missionary sa da khaba adam ra ka. How sad is it? Ni ma chot mala. Adam ji we. Thao mai shit ka sang ko hoji. Ma hong sak tu. Ma ni moron da. Are tang man khai da. Are atum pan ko hoji ta ka da. TNBTA we. Very shipping. Pailagan na hilipam da kle ka thana ping. Ari thana kle ping. Future leaders ping. He aware sa ki jin. No shit ka sang. Iwi shit ka sang. Ma khama shung tharan. Khangwei tharan hira shok ki jin. Paul na Timothy li Ephesus li ka pang hi. 1 Timothy chapter 1 verse 3 li ka pi khayan. To fight against false teaching. Makhamashung tam ka jithai. Makhamashung doctrine jili ngak khawai. Nili ka hai na jithai. Achu itu ibam ni la hey. Maning sir ka makhamashung tam ki jithai chi rashung hai ro ho. Who will stand up? Kipan ngak ra mashunai na. Kipan shit ka sang jing ntar la ka. Wi shong la ya shong la ntar tin na ning shap la ka. No. Verevra wi tu nang sa ta hang. Isa o yingarana sit kasangji hikai ta kipan na ning shapra. Who is Paul among us? Who is Timothy among us? Conscience ning chu khamatai thakar ji adun khare faith pai na kine wo peklung ni wo. Conscience mashun no khui Paul na khang ma nana ka thana sa da vresya ka sa da no kharing kha no spiritual life warfare kalan no practical life de hi ana hitaka re chilam faith and conscience good conscience khanini hiwa separate masapai chitali de ina hida da like akhlil hita pa khoi the first generation is holy itum vereshui phekar bongli khang ko vereshui phekar bongli cha the first generation is holy. The second generation is religious. And the third generation is godless. Kare generation jiba, thama thenge. Vre vraji ling nchi laga, atumui kare le ni yang dong da jang, ana salo ji sai, ma salo ji ma samne, ma shun ji ma shun sai. Kanya generation by religious ni jimo. Thama wi ami ena kasata. Pyawiro ina nguya ka. Even broken ishi Tangkhul we context la. Itu ni second phase li zata claim la tham ra ho. Pyawiro ina nguya sa ka. Itu ni religious sa thui kai la. Verevra we tui. Verevra hang ga jili compromise sa la ka. Tata in example la ka mi ke. We no longer become the church, but we go to church. Masung say. Actually, we taught to live it church ba ho. Ka Bible na kahang ba? You, when 2 or 3 gathers in my name, I will be there. Ecclesias, go out. Kapanggoy tayo things day. It's never the building. It's you and me. Issue we taught to live. Church father leko. Ka nay na church mang sa ko. Which means we are becoming more religious. Tai seek me. Sunday tang ji sara, ji we program sara, atam jara, it becomes more rituals. It becomes predictable. And I don't think it should never be like that. Very cold remember. Ni yang kung ji lei ki ji ni wo. Ring the party lei ki ji ni wo. Kang nai na I ka thing ma lei la jang. Brothers and sisters ni love ki lei la ka. Kang pat kang rock ki lei ki ji ni wo.
forgiveness legi chini wo. What is it? Malay laga. Are we becoming more religious? If it is so, the next generation become godless. Verily magthaya yun. Itumna athar godly religion jiga Christianity amui mang ka sang saure. Paul Timothy li Charles ka sai maram le ta ka sani wo. False teaching li nakshap khawai. Ka shui li madazang khawai. Ishui hilipam dakle. Kipana Paul sadale. TNBTA we khan okay. Khanu thope. Kipana Timothy sadale. Paning ka kui ngaya sangai. Ina saya samil ka tanghawe. Itum sai kora saya sa se. Kasa khawa vivra hilipam dakle ya. Mi phe gachiwi oklung na thaye. Nana itumli mi gachiwi vivra apong dai ngadai da kapang khuye. Kai ka liver ka hoga what pamni sang sa khawai wang. Kai ka liver khanema. Kai ka liver ka jat rai khamye. Kai ka tam ka chithewi ministry apong ngadai da hokhuye. Itumwi maka bashung. Kala itumwi ra khanga chali wang. Nana expect the saji maka shung mane. Ra phemilo. Awi ya nana itumli remind sa da. Paul Timothy li hanga kang da. Ra itumli oglongli manglawi thau jak si da nyumi shidlo. Hili pandak le khern ausan. Nana hokui kai atumli ra Paul da shit ka sang. Kala thanga mai award nana tashin milo. Hili pandak le national bing kala yawang la bing. Na ni jone yang pa chap le da khwing li ra Timothy da ran nana ka pangkhil ka na ni lak na awli ra with calling mi kichi calling ji permitting see and hamji theda ra itumna kichi chawi calling a tissue da re ngai kala ot sangai itumi ram gili ra tangkhul ram hili ko hora apam na sangai nikka haya thochanli khala yamang mang na sangai itumi thocani continue sangai vera hili pamda khala ya hili church li room dakle itum ni gchili nana mathu milu shitlo kala nana shichin milo Jesus Christ will sing the Siak Son. Amen.